Isma' xbin din l-grupp mhux xejn mingħajrek tagħha ta'. Jien ma rridx insib ħabib oħra qarabalha, rajt? Jien lilhom irrid. Ġifieri, issa għax mit-tinti ma nistgħux nerġgħu nkunu kif konna qabel. Qarabal miet bit-traskuraġni tiegħu, jien ma kellix naqsam mal-mewt tiegħu. Lilhom biss baqali. Lilhom biss. U lilhom ħajkolli issa tara. Kumpless ta' Edipu huwa meta Liben ikollu xewqat ta' relazzjonijiet sesswali mal-om. Ma stess suppost. Jiġifieri inti tgħidli l-ibni Matthew irrid jorqod mommu. Chipper ristretto no sugar, half skimmed, half full milk, whipped cream double blended, carrot walnut cake bil-pineapple u cinnamon rolls bil-cream cheese glaze. U inti? Fiskun ilma. Allura, x'inti libsa? Jiena, flok qalti. Aħjar taqbad tinżar inti ħalli nkun nista' ninżajjien. All right, okay. Ejwa taħħa naqratlek ja Nasra. Mur isħon x'imkien ieħor jekk trid, hawn tant spazju hawn ġie. Iva, mis-sawn ġew saqajja xi żdin nagħmel.